Kajingiki bandawa penbej eka reservation policy kamde shu kamat tangjong kawai kaseng ni wei arngot unong song kari khasi jandia Henry kaba melong kolong banyu I eka jingwan jong wei na ki volunteer ubalai ki ban penyo eka hill state ban mi syakmat bandawa penbej eka reservation policy na kasor ka arjela uni urang ba ubalong ru kum wei na ki nong ai mensiem yaki khun samla na ka jingdon ka jungu yaka mensiem len ladie na ka benta ki pateng ki bonwan ha ki tu kisnam Bakadon kecingiki bandawa penyo ya kecelala dia udai uba apul els maulong ubadai u volunteer jong non violent direct action kebadai ke kenhun ke baklang Tishfang jingle state rungkumu samla tu kapor ke FCLC la form how 1960 tinga rung 1965 66 kadon kat fra knaisnem de by the time we prepare ya ke jingle state bengilet man piket haka sputrik September hak daispan ru frang along arwisnem Yau ni orang ba lala banyo I ya ke durkmat jong u haka sengi kabasdang jong ke jiki sya tangan jong nong yalam rang ba jong ke seng voice of the people party uba arden mila baseo moy hakmat ke sekretariat haka arplai trik jemang arja arplai tungin ngam ke ke bau ni rirang ba udon ban pensngau sekin nong song kari khasi jantia halor ke jingwan jong u haka te ke jaka Biban yakran nabasdang kataw bangile health state ngade way ni kinong health state kung non violent direction volunteer ya abi kanika secretariat haka shotrik September haka dais pan rufra but kalau successful ngiai da community ke jingsuk de kadai kita kami sim iri ngadon hangne wat ngalong senior citizen namar kanika reservation nadu kasdang ru kalong defective Tamagi tolerate lem no kawan sau pau 15 bagi tu giwe na ekran namar bala bs robona ka population kira pay population jungi nado basdang ni tambay mangi ngadon gi record mabiang statistics mabiang tetur kolong defective tindawan sakni ka roster man claim san post nam nado bayo hill state 1972 man shim da kata ka cadre system kala along palat kebamut ba kala ala siliang lada shim bat ya katai ka backlog bawan ka roster ba kani ka 40 takamut ki kena ajungi kinumi akam shu sakat no pau snem kan simpor ban balance namar nalor ka koren nalor ka bak ka bawan ka roster tena kata kadau kalong bean bat kam song ni aru kalong kaba la shulong fiber than no yakitu ki perlok kiwei hoi ngim soi ei la dakawan ka normal kanwan ka ban base normally ru from the number of posts mdeban chim from the number of cadre akapor mangi gele a joint service kum gazetted officer 1974 ngele pas nang mangi khasi nga trai song son wei le shjuwei wei le wilam nagar namar baki khlam pas 1974 te pinyo yo kiniki perlok jungi nangla nyo de ka nungot bola pas BA tenrei bi klam pas ten le no tenrei menta da kane ka baki wan da kane system kin pan lut ya ka to baro ka ba ki klam yo representation tv yo awladap teladap kan kumbaong kinong kran babon ka TV ai bukan long read prospectively not retrospectively gone is gone Balain, why make the dead horse alive? Angin patch kuat kay. Tekan tak daw gari kasi Brockway menta kaya terlimlan kumbela state mangi. Wala ra kimla banwan lut hang ne. But ya dwai ya ay moral support. Ti nang tak daw ngaro ngadon hang ne. Kumbalong lam babon balang ba e gari ka jam reu ngi so lam perlok garo we are not halang ni am yaki bori balik kumentap gan song ni hak de tau pri ade ngai mga poy hang ne ata ka por nga ap ang tenga dang arfway slam karta 10 September 1968 menta ngala daka jingay ay ulay hinyo pri slam menta nga don hang ne tenga kerpat nga pili gitu gi para gula he yawan menta ka si sine la ne la shai si da don ko ram I support
ngila ulami kani ke PPP ke jelam ba Ardin ke motif kolong ke jai pun rio ngawan hang ni ngam dai ngakwa election this and that. No, those days are over. I don't want also, but I support them. Next camp kan not successful. Kalong sebentar kumukiwan man hang ni kalong tadi sebentar naman ta kapateng ke bonwan ni. Very correct. Ngala finish my time, ngala retire. Awan ni pateng te. Kikon kiseu ki pateng hadin habut, ha? Ndai usyong man hieng but sure pet. Kamlong ngiu ka jai beriu kasi ngi ka deban crack. Man wan sakamat. Na pil gini gilong melong pa kom 10 minutes 5 minutes come here. Salai gimla ngaru anum la ban syong ri kentang ni. I finish my time. Ngi ala state ngi kestap ya mi sap ya tet sing bro simet bro ski bro still ngim salia. Ha, tengah apil ni kena saula mentaro. Come in large numbers, support the cause peacefully, legally, constitutionally, democratically, and we will win. Itu PE kumpi orang wa boleh kun hati buat mentah. Hati buat memecuah tu di game sikit buat ni kerja sebentar. PE nem bagi boy syakatong lagi dan kerja tadi. Idai bandeli campaign yang kemat ke parti jono ke parti kano ngi pe ya kerja em kerja berreu. Nama la penpot pelak ke politik khasi jungi dagi buat pon ki bon bat kan ke mensim iri teng ikeraja no la i no ya kawai pat ke phalang ngawang pi la ka jai bri jungi kam wake up mentah kuma kan ke ya ka mentah kamot we are gone kajing ele state jungi kajing ele sitom kantu kajing alam jungi tu greu rang ba ki kharau start bakar re India ke buram juba swell ba hoping ba Stanley ba hoping nang tau ba ripple but kiwei kharau ki ba smuthu ki ba shifting you blay ki ya daga ting te breu te blay ngida duai ngau de way ni no el state ngan witness ni khmat jai breu shwa bangin mi na pon dong rasam chia ngida duai hadong Boya National Duai Pastor Moore Wilson lalu Giswan hang ni secretariat about 100 of us different picketing but haga tu bengiwan mangi ka Sora Assam kita one but kita admire ndai ki one da kono kita e plan ni ka menstem e ka don ba klem lip but ka salong successful ngi klem yala twa klem jau snam klem ra sulai banyo state yo da lenti non violent sate karaha ka bau kanthi yo da kata kalti yo independence kari India kene ke sat kan ke non violent kene ke lenti ke jom chiksuk gat ngi blai don rikat ngi yo bet ban em ka jai breu ban siap kalawai la chai la sisi lum ta kena jugi retire ru khasi ne secretariat kin pe am to don em goro am don thong pe goro wara an goro star check ne thong kena jugi nom yo